muri iki cyumweru dusoje hagaragaye saga nyinshi aho buri muntu wese yagiye atanga igitekerezo cyiwe byavugishije abatari bakeya ku isi, aho buri muntu wese yagiye avuga uko abyumva. Ndaje turebere hamwe ese izo saga niziye, icyabiteye ni igiki, ese abagiye bavuga bagiye babivugaho iki. Muri kumwe na Bonheur Ndizeye, hano ni kuri Bonheur Entertainment. Mwese mbahaye ikaze kandi mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo uzabone n'inkuru zacu zibutaha. Umuntu bita Scovia bamubajije gushana avuga ati ati kabisa ibyo bintu nanjye mba narabibonye, ariko ntabwo aba ari ibintu birenze kuko ntabwo aba ari umunyamakuru w'imyidagaduro, aba ari umunyamakuru wo mu masasu intambara ibiki n'ibiki, birumvikana ntabwo wamurenganya, byumvikana. Ariko nawe nk'umusirikare mukuru bagomba kukumenya. Uya umusirikare mukuru ariko wo ku muhanda, abo ndi umusirikare wo mu ishyamba. Iryo jwi dutangiranye ni rya Bushari wari ubajijwe ukuntu Scovia yavuze yuko atamuzi. Bushari yavuze ati nta bya danje cyangwa byacitse yabaye, kubera yuko Scovia rwose ntabwo ari umunyamakuru w'imyidagaduro, ahubwo ni umunyamakuru w'ibijyanye n'amasasu cyangwa ibintu by'intambara. Ibi byabaye nyuma yuko Scovia bamweretse ifoto ya Bushari, bamwita ese uyu muntu waba umuzi? Arirahira inyuma aravuga ati uwo muntu ntabwo muzi. Barongera bamwereka ifoto ya Ishkevin, ese uyu muntu we waba umuzi? Aravuga ati reka reka uyu muntu ntabwo muzi. Aba bahanzi ntabwo bazi? Aravuga ati reka reka ntabwo mbazi. Bamubajije ese hari indirimbo yabo nimwe wabuze? Aravuga ati ndaba ntazi umuntu menye indirimbo yaririmbye. Nuko rero babajije Bushari, aravuga ati rwose nta bya danje cyangwa biracitse, kereka iyo aza kuba byibuze ari umunyamakuru w'imyidagaduro nibwo byari kuba ari igitangaza cyangwa bikantera ikibazo. Gusa kuba yenda ari umunyamakuru ukora ibindi nta kibazo kirimo rwose. Gusa abakunzi baba bahanzi byabababaje cyane, baravuga ati uku ni ukwiyemera, nta muntu utazi Bushari cyangwa Ishkevin, kubera yuko bakoze hiti. Niyo wabaza umwana w'imyaka 5 ukunda kumva ibijyanye na music, rwose aba bahanzi arabazi. Gusa ku ruhande rwa Scovia nabo bati kumenya umuntu ntabwo ari agahato cyangwa kutamenya umuntu ari igisebo. Rero kuba yavuze yuko atabazi, wasanga koko atanabazi, kubera yuko n'abahanzi yenda basa nkaho bakiri bato, nubwo atari bato cyane, ariko nta gitangaza kirimo aho ngaho. Gusa abashyigikiye abo bahanzi bo bavuze yuko rwose biriya ari ukwibona ndetse n'agasuzuguro, cyangwa kugaragaza yuko umuntu wamusuzuguye. Bari abantu rwose bagakwiye kuba bazwi cyane, kubera ko indirimbo zabo zirazwi, kandi Scovia ngakunda kwitabira bimwe mu bitaramo by'abasitari ndetse n'imyidagaduro yitabira. Nta kuntu rero umunyamakuru yaba yitabira ibitaramo nka biriya hanyuma ngo ayoberwe bariya bahanzi. Iyi nayo ni imwe muri saga yari imaze iminsi yaraciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga n'impaka zigiye zitandukanye. Reka twerekeze ku munyarwandakazi ukina filime nyarwanda bita Natasha Ndahiro. Yaravuze ati kuba rwose yakina muri filime irimo imibonano mpuzabitsina nta kibazo namba n'iki na kimwe byamutera. Rwose byamutera mu gihe iyo filime yaba ifite ikivuze ku buzima bwiwe ndetse no kuzamura izina ryiwe mu bijyanye na sinema. Gusa abantu bo ntabwo ariko babibona, bavuga yuko aya mafaranga koko nta kintu atakora, ariko amafaranga yakujyana mu bibazo cyangwa akaguteza ibyago nk'imibonano mpuzabitsina ntacyo rwose ayo mafaranga aba amaze. Uyu mukinnyi wa filime wese ko abibona, mu gihe hari icyo byazamumarira rwose kuba yakina izo filime, nta kibazo namba abibonamo. Nubwo abantu batabyumvaho kimwe, byabaye debate, bamwe bati ntacyo byaba bitwaye, abandi bati ikibazo kirahari gikomeye cyane, ikibazo kirahari gikomeye cyane. Iyi rero nayo ni imwe muri saga yari imaze iminsi mu basitari yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga. Naho hanze y'u Rwanda indi saga ikomeye cyane
ni umusitari uzwi cyane bita Mary Beast watanze miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika mu gihugu cya Philippines yo gufasha abaturage batishoboye, aho aya mafaranga azubaka amashuri, agafasha abana b'imfubyi ndetse n'abaturage bakennye cyane. Yavuze yuko amafaranga mu gihe atafasha guhindura ubuzima bw'abababaye, ayo mafaranga rwose nta kintu yaba amumariye habe namba. Gusa abantu bose bagiye bavuga rwose ati ni umuntu mwiza, yaba abasitari bose ari uko baba bameze, isi yaba iryoshye. Mu gihe abantu bose baba bafite imyumvire nk'iya Mary Beast, byaba bimeze neza. Naho mugenzi we w'umuherwe nanone wamenyekanye mu bijyanye n'umupira football, Cristiano Ronaldo we, ubwo Mary Beast yatangaga miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika yo gufasha abaturage bo muri Philippines, Cristiano Ronaldo we yaguraga inzu ya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika i Dubai. Inzu rero ikaba itangaje cyane kubera yuko ifite ikibuga cy'indege, dore ko Cristiano Ronaldo afite indege yiwe, private jet yiwe agendamo. Iyi nzu rero ifite ikibuga cy'indege aho izajya iparika, ikaba ifite piscine ebyiri, imwe iri mu nzu iyindi iri hanze, aho bizajya bimufasha kuba yaruhuka. Ikaba ifite nanone inzu yo gukoreramo imyidagaduro, aho rwose bashobora abantu kuba yakakira nk'itsinda ry'abantu bagakoreramo imyidagaduro. Inzu rero ikaba itangaje cyane, abantu rero benshi bakaba bagiye bavuga ati yagakwiye kuba yarakoze nk'ibya Mary Beast, akaba yaratanze ari amafaranga hanyuma agafasha abaturage batishoboye. Miliyoni 50 n'amafaranga menshi, iyo agura byibuza nk'iya miliyoni 48. Abo ni abantu bagenda batanga ibitekerezo byabo bigiye bitandukanye. Gusa Cristiano Ronaldo nawe ari mu bantu bakunze gufasha abatishoboye. Indi saga yabaye mu kiriya cyumweru, umusitari uzwi cyane Tom Holland ndetse uri mu rukundo Zendaya. Uyu Tom Holland yaguze impeta ihwanyije n'agaciro ka miliyoni 1,200,000 by'amadolari y'Amerika azambika Zendaya mu gihe cy'ubukwe bwiwe. Abantu rero bakaba bavuze ati uku ni ugusesagura. Abantu benshi dore ko abantu batagenda bahuza ibitekerezo cyangwa komenti, bamwe bavuze ati uku ni ugusesagura kugura impeta ingana na miliyoni 1,200,000, iyo amugurira byibuza ya miliyoni 1 cyangwa 1,200,000 by'amadolari y'Amerika. Tom Holland yaravuze ati kuba abantu bavuga amagambo menshi nta kintu bimubwiye, nta n'icyo byahindura ku cyemezo yafashe, kuko Zendaya amufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe, akaba ari umuhenze, ariyo mpamvu rero yamuguriye ibihenze. Namwe rero mufite amafaranga mugura abashiri banyu ihenze, mubafate nk'igihenze. Izi ni zimwe muri saga rero zabaye mu kiriya cyumweru dusoje, zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Buri wese atanga ibitekerezo byiwe, buri wese yagiye atanga ibitekerezo byiwe. Nawe rero hari igitekerezo ushobora kuba watanga. Ese muri izi nkuru ni iyihe nkuru wumva byibuza washyigikira ku ruhande rumwe, uruhande wavuga ati ndiye najya kuri uru, watanze miliyoni 3 z'amadolari zo gufasha abaturage, cyangwa Scovia yavuze ko atazi Bushari nanuza watanga igitekerezo, cyangwa kuri umunyarwandakazi umwe muri za filime avuze ati njyewe kuba nakina filime irimo imibonano mpuzabitsina ntacyo bintwaye habe namba. Mwari kumwe na Bonnie Ndizeye, komeze mukande subscribe kugira ngo n'izindi nkuru ziba zaragiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo tujye tuzibagezaho. Andika komenti inkuru waba wakunze, unayisharinge cyangwa utange igitekerezo cyawe. Mugire amahoro mwese, muhahe muronke.